Molim. Da. Ništa, pozdrav ljudi. Dobrodošli na Croatian Gaming Channel. Evo nas u Battlefrontu ponovo pokušavamo kvariti dan ljudima, to jest neprijatelju. Iako nisam dugo igra, ne očekujem baš neki rezultat, ali probat ćemo. Ne znam uopće što se događa. Sve ne gore svega. Ne. Spasu zadnji čas. Odlično. To volim. Dobro. Živi smo, živi. Dobro. To je dobro. Odlično. Jedan. Dva. Dobro. Za sad nije loše. Probamo. Ne. Nisam predvidjeti da će doći tamo neprijatelj, ali ništa toga. Ko i s čim to puca, nemam blage veze. Da idem po šume ću i idem. Riskirat ću. Za smrad roke sam riskirao. Ne mogu vjerovat. Sad se spawnate tu, da, kad sam ja uletio ko pakabana. Nema veze, ubit ćemo mi vas sve. Opet pokušavam čučnuti sa gljivom. To naravno ne ide jer nije Call of Duty. Sada igram na Tactical. Majko, opet. Navika je navika ljudi. Biće toga više mi se čini. Izvadimo. Mama. Probamo se smrad roketom nekoga ubrat. Gdje si? Ne. Aha. Ti si mrtav. Znao sam da si bio predaleko. K vragu. Tamo sam mislio zapucat. Dobro, nema veze. Sad ga možemo odavdje pogoditi. Ako ga uopće vidim. Sumnjam, sve mi je zeleno. Da vidim. Možda ipak. Ne odustajem. Nije pametno. Sad sve nam iza leđa. Moja šumića! Bravo. Riskirao sam živo za šumiću i ostao bez nje. Ne. Bez veze. Probat ćemo na snajp. Da, koliko ćemo nikog. Daj me u šumiću, tako. Bježi. Čuna Bog, te neće, bježi. Normalno. Isuse, kako me nisi ubio? Kako? Znao si da idem, bio sam gotov skoro. Šta ti glumiš? Monkey face. Ovo smo čudom preživjeli. Sve.
Kako smo tako na blizu, a protivnici su tako nekako smotani. Mislim da sad mogu poginuti. A nema veze, idemo na sve i na ništa. Koga šiša. Nećemo poginuti za stvarno. Bole nas briga. Ajmo. Šta je ovo? Bježe. Bravo, Čuna. Pravo ovo usta nas je pogodio. Nema veze. Nema veze. Neka mu je, opa. Zaslužuje. Ovdje čak možda telet neki. Mislim da. Da. Ovo sam sad nažalost potrošio bez veze, ali nije bitno. Bitno da za sad vodim još uvijek. Sad ne znam gdje je neprijatelj. Dobro, vodimo. Najbitnije je pobijediti. A rezultat je na drugom mjestu. Mada bi volio biti pozitivan. To jest imati više kilova nego smrti. Yes! Kako ne znam, ali pogodio sam ga. Ne. Danas ne, ja sam bacio granato. To je bombon. Pardon, ispričavam se. Nisam zbilja htio reći granat. Dobra. I sad gdje mi je spawn. Mogu bi se početi nama spawnati za leđa čak. To se treba uvijek čuvat. U svakom FPS-u. Gotovo u Team Deathmatchu. Jer su spawnovi tako kako jesu. I tu se ne može ništa. Dobra. Sad sam zapeo, sad ću vjerojatno poginuti. Ali ipak, ako niš drugo. Barem ću biti teška meta za pogoditi, da. Barem to. A ne, nećemo valjda izgubiti sada. To bi stvarno bilo šteta. Mada je ovo bila dosta dobra igra, a izgleda da ćemo izgubiti. Pravo ćemo još nekoga skinuti. Što toga ne se čini. Taman sam htio puknut. A ništa, ljudi moji, 16:4. To bi bilo to za ovaj put. Ako vam se video sviđa, stavite like, šerajte, pretplatite se. Recite prijateljima o nama. Ja sam Čunoslav zvani Čuna. Vidimo se drugi put. Možda u nekoj drugoj igri, možda opet u Battlefrontu. Ljudi, vidimo se. Bok!